zaključak kako policija Beograd zbog kriminacije. Okopate na vreme, ne zalomite, puštite puštite u korovu, toga nema ništa. Osim novim događajima danas, 24 sata morate biti prisutni da biste imali efekat, da biste imali neku korist od toga. Pored papričica, Vujica ima i veliku površinu pod paradajzom. Njegova majka i komšinica su angažovane oko berbe, koja je uveliko počela. Berba je stigla, zreo pa... Bravo je.